ntabwo twaba ubuzima bukora icyaha kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu ngo tubabaramye beza ku cyumweru. Ntabwo waba umukontable unyereza amafaranga ukora ng'umuramyi mwiza mu rusengero. Kubera yuko kuramya kwacu nyako n'ubuzima. Ntabwo ari activity yo ku cyumweru, ntabwo ari ibintu dukora twageze hano, n'ubuzima tubayemo. Ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima buramya Imana. Abonye amafaranga yo kugura smartphone zihenze, mubura amafaranga yo kugura Bibiliya, none muri mu gutaka ngo babwire muracyabeshwa, muracyayoborwa buhumyi. Igihe cyose utasomye ijambo ry'Imana uzajya witega uvuge ngo baguteze. Ndawaguteze, ufite inzara. Abantu benshi barwaye bwaki mu mwuka. Yezebeli agira imbaraga mu matwi y'umuntu utarari, kandi ishugaburira nico gikura. Umuntu n'umwuka afite ubugingo, yambaye umubiri. Ibyo ko ari bitatu tubana nabyo. Ugaburira iki? Niba uri mu kugaburira umubiri, musculation, pompage, abasore benshi n'udutuza mugezeho ndabizi. Mukagaburira ubwenge n'amarangamutima, urwenya rwose rugezweho, murarya. Na TikTok, na Snapchat, na WhatsApp n'ibindi, ko muragaburira gusa amarangamutima, ariko umwuka yaranyanga, yarwaye bwaki. Icyo ugaburira nicyo gikura. Nta ngobyi y'amasengesho ibaho, nta n'imigongo y'amasengesho ibaho. Haba imitima yasenze, yaciye bugufi, yashatse Imana. Kunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Imana yumva amasengesho, nayo atarasubizwa Imana irayumva. Amenya yuko hari ibintu bivugirwa mu magambo, hari n'ibisengerwa. Abantu benshi iyo hageze mu masengesho baba muri nza. Niyo tuvuze mu masengesho y'iminsi 40 yo kwisonzesha, azavuga ngo ayubutaha none naje nzayakora. Aya none ntayakoze, ariko ayubutaha azayakora. Twagera ku yubutaha ngo ayubutaha nzayakora. Bahora muri nza. Ni future. Future prayer does not work. Les prières futures ne fonctionnent pas. Priez maintenant, priez sans cesse. Timuchogore gusenga, musenge mutagwa mu moshi, musenge muri mu moshi, musenge murindwa moshi. Amasengesho niyo ntwaro yonyine ikora mu bihe bitatu. Yarakoze muri pasi, kirakora none, neje izakora. Niyo ntwaro yonyine wokohereza imbere yawe, niyo ntwaro yonyine yogera mu mwaka utaha, niyo ntwaro yonyine yohura n'ikibazo utazi, niyo ntwaro niyo yonyine. Reka dukomere Imana amashyi. Iyo umuntu muri twebwe avuze ngo arashima Imana, duhita twibaza ngo ese niki Imana yakoze. Naho duhera tugatangira gutekereza ngo agiye kuvuga iby'akazi yabonye, agiye kuvuga iruzaro yabonye, agiye kuvuga ko yakize indwara, agiye kuvuga ko bamufunguye muri gereza, agiye nukuvuga ngo dushaka impamvu itumashima. Ubundi mukuri kose ntitwagombye kwibaza impamvu dushima, ahubwo twagombye kwibaza impamvu tudashima. Kubera yuko dufite impamvu zo gushima zirenze izitubuza gushima. Bisobanure, mutekereza yuko umuntu warwaye ari ugomba gushima kuruta uw'Imana yarinze ntiyarwara? Ariko igitangaje, iyo umuntu aje gushima yari yararwaye, nari ndwaye, akatubwira indwara yararwaye, wenda ni kansa cyangwa n'izindi, tukumva uwo agomba gushima, tukibagirwa yuko utararwaye yagombye kurusha uwarwaye amashimwe. Umuntu yaza gushima avuga ngo yari yafunzwe arafungurwa,
tukumva afite amashimwe, utarigeze afungwa, umupolisi atahagaritse, utaragiye muri ribu, ntiyumve yuko afite amashimwe. Twarariganijwe. Uwabonye akazi bigasa nkaho wari ufite amashimwe kuruta uw'Imana yatunze atakagira. Hari abantu batunzwe n'Imana, hari ab'Imana yatunze mu buryo bwayo. Kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, hari Imana yamanuye itunga umuryango wawe, ariko bakubwira gushima ukavuga ngo harya ndashimiki. Niki utahawe? Dufite impamvu yo gushima Imana. Tuzamura ibiganza. Dufite impamvu yo gushima Imana. Dufite impamvu y'amashimwe. Dukomere Imana yacu amashi. Dufite impamvu. We have 1,000 reasons of thanksgiving. Gusa ntitubitekerezaho. Wabonye urubyaro bimugoye tukumva yashima, uwabyaye bimworoheye tukumva ari ibisanzwe. Twarariganyijwe. Imwe mu ndwara ikomeye y'abantu basenga 20 na karande n'abanyamasengesho niyo kumva abandi bose ari abapagani. Iyo umuntu yiriwe ku karago ku munsi wa kabiri atangira ko umuntu akavuga ngo dore wa munyedini. Hari ijambo rizi wacu nyankunda ko ngo nguriya ngo n'umunebwe. Sabedire we ntazasenga, uza amasengesho yawe, uza y'abandi. Kuzigiye uhura n'Imana, uzigiye abandi bahura n'Imana. Guca imanza n'ukwawe, umenya amakuru y'abandi gute. By the way, ubundi wagumye kumenya amakuru arenza yawe ukuhura n'Imana. Ukura n'Imana ni wewe. Uko abandi ndetse n'abaguye mu zaha ntiwemerewe kubacira urubanza. Uzigiye yaguye mu cyaha, ntuzigiye yakivuyemo. Mu yandi magambo wagombye kureba ubuzima bwawe ukajya ubwira Imana ngo Mana, njyewe kamera yanje ibe kuri wowe no kuri njyewe. Abandi baturanyi uzumva kubingingira ntaza amafuti yawe. Wari umuntu avuga ngo nje navuye muri ya rusengero ngo n'urwo banyamubiri. Wowe uri muki wambaye iki? Ikoti rifashe kuki? Ubu umunyamasengesho iyo ugiye mu kwiriza igisobanuro cya mbere kizamo ni igihe cyo kwemera intege nke zacu. Si igihe cyo kuvuga ngo turakomeye, si igihe cyo kuvuga ngo turi ibihangange. Ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, hatari amasengesho ndaho turi, hatari imbabazi zawe ndaho turi, utadufashe ukuboko ndidukomeye, utatweretse inzira nditugenda, utajyana natwe ndaho tugera. Paulo umuntu ukomeye dufite wanditse ibitabo 13 kuri 27 byo mu isezerano rishya. Yahoraga abwira abantu ngo munsengere. Wowe ufite amasengesho yihagije, uri umwingizi w'abantu bose, ni ukuvuga ngo abantu bose niwe wabasengeye. Abantu bose niwe wabasengeye. Ugira abantu bagusengera, tutagusengeye ubaho wowe. Tudasengeye Bishop yobaho. Aka gatuti batagusengeye wowe ugahagararaho. Ko ndibaza muzi abantu batwingingira. Muzi yuko umwuka atwingingira ngo asengera mu miniho itavuga. Paulo yasaga nkaho avuga ngo atari amasengesho y'abera ntawe ndiwe. Nubwo ngo amasengesho menshi agomba kuba atwibutsa yuko ntacyo turico, aho kutwibuza yuko dukomeye. Kibabaje nuko abayakoze bose iyo yarangije ngo yarangiza wakomeye ubaye umunyamasengesho ibutare twabitanga ngo ni teteze très spirituel. Mu yandi magambo afite umwuka wo mu ry'Imana.
niyo yagendaga, niyo areba abandi, abareba yabaciye amazi, aba yabasuzuguye, avuga indimi ageze ku meza, akavuga indimi avuye ku meza, akinjira mu modoka avuga indimi, ngo umwuka mwinshi wahehe. Ibikazo byinshi cya bugufi. Iyo umuntu yatangiye gusenga, amenya uwo ari we, amenya ko ari muto, amenya ko adakwiriye. Uko utiza imbere y'Imana niko wimenya. Umunsi Yesaya ahura n'Imana, igice cya 6, kandi yarasanzwe ahanura, ari igitangaza. Aravuga ngo mbonye ishyano, umunyaminwa yanduye. Kandi yahuye n'Imana, niwe wabonye Imana, niwe wabonye n'abaserafi, niwe ugira amakuru y'ijuru. Ariko ahita avuga ngo mbonye ishyano, wowe uri mukurota rimwe, abantu bose ukavuga yuko ari abapagani. Dayeri, izo nzozi si iz'Imana, inzozi nyinshi n'iz'imiruho n'iz'intekerezo nizo bababwiye. Ngo nabonye hari ukuntu ngo yambaye ibintu byirabura ngo biri suspe, ngo kandi nayibonye ngo ndi muri 21. 21 si igihe cyo kujajinga, ni igihe cyo kwisuzuma. Mwisuzume, mwinire, mumenye uko muhagaze neza, muyoboze Imana. Buriya inzira mwamba bababwira murasanga itandukanye niyo mwebwe mwibwira. Sinzi impamvu, niko nyine njyavuga icyo nabwiwe. Hari igihe abantu barimo bareba inzira, business inzira, ministry inzira, inyubako inzira, amashuri y'abana, kandi nanjye byose nanjye ndabifite, mbikeneyemo inzira. Ariko Imana inzira ikomeye ishaka kutugezamo ni inzira yo kuyishaka. Reka mbijemo soze. Pastor, let me tell you this. Dukunze kumenya agaciro k'ibintu. We know the value of things tutakibifite when we don't have them. Dukunze kumenya agaciro k'abantu. We do know the value of people tutakiri kumwe. when we are no longer together. Dukunze kumenya agaciro k'ahantu. And we know the value of the place twarahavuye when we have moved away. Icamba I wish ukamenya ibintu kibirimo. For you to know things when you still in, to know the parent when you still with them, to know the goodness of your place when you still alive. Confronte. He is the one who can confront you. Those disciples, they did something and all demons went away. And they did the meeting when Jesus wasn't there. And then they start telling themselves, oh, we are great. We who has chased away the demon. Well, we who speaks just the demon gone. They start feeling that they are great people. People has to run away from us. Because we have done something. And then Jesus said to them, when he came near them, he confronted them. He looked at to them. And then he said, don't be happy that devil has gone away, but be happy but your name has written in the book of life. The great thing is not what you have done. The great thing is what Christ has done. The great thing is not the miracle you have seen. The great thing is the miracle has seen. He was telling them, just humble yourself. Everyone is saying that you are great people. If you are not opening your eyes, devil has asked you. He's coming to change all. He's coming to shake you. Because to show you that you are not great. I have prayed for you to be great. Because I have seen you with the power. I have prayed for you. Just open your eyes and pray and have a power. Once you are strong, okay. Fångna, det är inte liksom fysiska fångar runt ett fängelserum. Alltså den riktiga fångna, det är den som är fångad i sitt hjärta. Bunden i sitt hjärta. Det finns många här som kommer här ovundna. Som är fria men är bundna i deras hjärta.
De kan inte sova om nätterna. De kan inte vakna. De kan inte äta mat som går rakt ner i magen. För att de ska kunna sova. Det behövs mediciner. Det är saker och ting de behöver dricka. Det här är bundna människor. Även om de är det fria samhället. Det här är bundna människor. Även om de är i hus där de kan gå ut i det fria. Det här är bundna i hjärtat som Jesus talar om. Och Jesus kom med hopp. Han kom med nådens ord. Så att de bundna kan bli fria. Det här är det goda budskapet. Det är att säga till den syndare. Det finns. Alltså, salig är du. För det som kom med Kristus, det är nåd och förlåtelse. Han ville att den som var förlorad, de som var bundna i hjärtat, att han kom som ett ljus till dem. Och han visade Guds rike. Han talade om nådens budskap. Han talade om budskap om kärlek. Han sa att jag älskade världen så mycket att han gav sin egen son. Att den som tror på honom ska lämna det bundna huset, att gå i frihet, så att den kan få leva ett evigt liv, att du kan bli en sändare. Det här är budskapet idag, är till era öron. Det var Jesus sa till dem. Han sa till dem, Shiloh. Alltså, den som har sagt kommer. Den som har sagt att den kommer komma har kommit till. Messia som ni hade hört talas om. Han har kommit. Watu wanakuja akawacha akaenda tu na wanafunzi wake. Kwa nini? Nilijiuliza kwa hii swali, nikaona jibu moja. Yesu alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu. Hakubaki na watu ambao walimwambia Baba tunakutaka. Alipenda kufanya mapenzi ya Mungu. Kitu ya pili, Yesu alikuwa na mpango wa kuokoa. Aliacha crowd, akaenda kumtafuta huyo mtu mmoja ambaye alikuwa karibuni. Na leo Mungu angali na mpango wa kuokoa. Hiyo ni habari njema na ninafurahi kusikia una habari njema kama hiyo. Tunawapenda, tunawaandika. Kuna wakati nimwambia mama akutembelee Kigali, nikakutana kuwa na afya nzuri sana, lakini najua siku uburyo bwa mbere dukoreramo Imana. The first way through which we serve God n'ubuzima bwejejwe is sanctified life. Kandi ubwo buzima bwejejwe, the sanctified life, buri muntu n'umwihariko, is unique to everyone. Ntukongere gupimira ubukristo bwawe kubw'ubundi. Do not measure the level of your Christianity or holiness to someone else. Bona abapasiteri bacu n'abanebwe. Even our pastors are not holy or not clean. Even the prayer warriors these days are not working. Even the prophets are not working. So then, you are unique. Your holiness can never be measured according to someone else. It's such a great mistake to think about your holiness when you compare yourself to someone else. You know when he's wrong, but you don't know when he's right with God. You know when he's sinned, but you don't know when he is forgiven. In your life, present your bodies as holy and living sacrifice. That's a true worship to Him. Do not consider other ways. Let God accept your heart first. When God accepts you first, it is easier for Him to accept your offering. I tell people,
our hearts and our works, they are like a big lorry car. Where the front part of the car is heading, that's where the trail we follow. In other words, the container is not the one leading the car. There's things you can see and they give testimony about you. When we are talking about him, they say what he has been doing. They forget that the works will follow him. Oh, blessed are those who die in Christ, and their works will follow them. Ask your neighbor, where is your heart heading? Your physical body is in the UK. Where does your heart dwell? Secondly, they said if you change their names without changing their food, it will not work. Please first change their food, their traditional food. The king, he ordered their food. There are so many young people. The world has designed their food. They've taken away from the food of the Spirit and has opened and have exchanged and has planned their food. Those who pray early in the morning and they will pray during the day, they pray in the evening. That is what the devil has planned for you. Has taken you from prayers, has taken you away from services, has taken you from the worship songs, and here the food to eat. There is what he has fed you. Has fed you the smoke. All things, all days of those who are not knowing the Lord. They don't know the songs that we sing and get blessed. Those we sing and say we bless the Lord we were born. In the kingdom of the Lord Jesus Christ. If we were born in the kingdom of the devil, they will continue to ariko Kristo yaraje ahindura ubuzima bwacu aduhindurira ibiryo turanywa amata yo mu mwuka nimunywa amata yo mu mwuka adafunguye komera Imana yawe amashyi. Amen.